District ya Kitagwenda twireneteganisa bw'ibura ry'amaizi kandi haruho amasiko ngo amaizi agagaba gahwire kukorwa ekizibu cy'amaizi nikija kucendera. District ekwatanise n'aba Midwestern Umbrella okutongozaho project eje yantara Kichwamba Water Supply erukuza kuhereza amaizi marungi wode yantara hamwe na Kichwamba. Project eje neija kuba nekoresa amashanyarazi kandi erukushohoza amaizi gari kwingana ritaze emitwaro 2 n'eshicweka buri shaha. District ekwatanise n'aba Midwestern Umbrella benda kuhereza abantu amaizi Bantara Ward na Kichwamba Ward. Miliyoni 286 nizo zirakoresebwa mu gukora amizaga. Amazi gano getuteekawo g'abatuuze b'Ekitagwenda ab'entara era tusuubira nti bajja kuba basaala okulanga project enetambula bulungi. Ffe omulimu gwaffe kulaba nti n'ebirooto bya gavumenti efuga y'NRM bituukirizibwa okuwa abantu amazzi gabenga bagafuna. Kandi omulimo gwatandikira izooba ntugira ngu omu myezi 2 omulimo ntukuba ntuheze omulimo ogwo ntukuba ntombeka pump house na guard house tuinona eco toilet na no fencing. Omutawuni council ya Kitagwenda district ya maremi ya Kena eijire konka abantu abakutura omutawuni omu challenge ya mizi nicyo kizibu cy'amani munonga. Aradisiriri yanaruteraho nuwabira ari omugenyi mukuru hakutongoza project eji kandi ashabira bari kuza gukora umurimo ogwo okugukora n'obwegendesereza. Nyenda kushaba abakozi twena na nyembarumo mwana mukora tukore nemutuma gwitu guhwireyo obe no manyoti ekindi yo ninkora ekintu cy'abantu. Gasha kwa Timothy Mushabe.